Dragi certificirani vodiči interpretatori, da li ste spremni na jedan izazov? Ja sam Andreja i mnogi me poznaju kroz Croatia Honestly, a neki kolege su me upoznali i uživo u Podravini, na tečaju. Zato znate da kada ja stavim svoju kapu, a to se zove My Thinking Cap, onda uvijek smislim neki žestok i dobar projekt. Želim nešto od vas, a to je da mi pomognete ispričati pozitivne i lijepe priče o području koje je nastradalo u potresu. Svi znamo da se mediji fokusiraju na senzacionalizam i na dramatične i turobne priče i na taj način zapravo osiromašuju cijeli taj predio i orobljuju ga od pozitive i od kompleksnosti, a znamo da svako područje i svaka destinacija ima jako, jako široku i bogatu kulturnu tradiciju. Ja sam tako krenula na svojoj stranici Croatia Honestly i kada sam pripremila jedan post o tradicionalnoj drvenoj arhitekturi, taj post je doživio veliki boom, jer mnogi ljudi u svijetu uopće ne znaju ništa o našoj drvenoj arhitekturi, o našim prekrasnim kućama, ljepoticama koje su i preko 300 godina stare i krase Baniju i Sisačko-moslavačku županiju, Turopolje, a drvena arhitektura je važna za još jedan projekt. Moj suprug Nikica i ja započeli smo projekt pomaganja jednoj obitelji u Strašniku gdje je bio epicentar potresa. Sa našim prijateljem, arhitektom, dizajnirali smo jednu modernu kuću koja počiva na tradicijskoj drvenoj arhitekturi, međutim ona će biti izvedena u potpuno suvremenoj tehnologiji i biti će potpuno protupotresna. Mi želimo sagraditi tu kuću jednoj obitelji, ali želimo da ta kuća bude model za obnovu Hrvatske na tom području, jer vjerujemo da je drvena arhitektura izvedena na suvremen način rješenje za jedno područje koje će i u buduće doživljavati potrese i svi znamo da su rekli da se moramo naviknuti da smo mi skoro cijela Hrvatska trusno područje. Znači, moj izazov vama je, nadam se da ćete ga prihvatiti, je da mi pomognete ispričati lijepe, pozitivne, kompleksne, ganutljive priče o ove 3 regije koje su pogođene potresom. Da proširimo te priče po cijelom svijetu, da ih pošaljemo našim prijateljima, da ih ispričamo na bilo kojem jeziku na kojem želite, na hrvatskom ili na engleskom, da budete moj gost u intervjuima koje radim skoro svaki dan na Croatia Honestly. Pomognite mi da ljude, da stvorimo onu vezu o kojoj jako, jako dobro znamo i naučili smo je kroz naš tečaj kada smo postajali vodiči interpretatori. Ono što je najvažnije je da mi volimo tu baštinu, neke određene destinacije, a onda da tu ljubav prenesemo i onima koji nas slušaju. Ali ono što sam ja naučila kada sam polagala svoj tečaj u malom selu Virju je to da nijedna destinacija ne može biti dosadna. Svaka destinacija ima pregršt priča koje se mogu ispričati. Ja vas izazivam da nađete te priče u Baniji, u Moslavini i u Turopolju. Pridružite mi se.